Konferansa tevşan dedi gelek mijari çandu hüneri hatın kaşkirin. Duyradı mebhene künermenda jiri derbari mijari droje de hevpeyvin kir. Em binarim beka meb kere haberdayı u derbari persemede çi bersivlane. Tamaşevanın heja naha emli konferansa tevgera çandu hüneri tevçand Avrupa'nı cara heştemin konferansa koldardığı un halba me hünermendi jirojavay Kurdistan'ı bengi agri heye heval bengi un konferansın haldardığın az taybeti duhazım ravşa hünera Kurdişte bepirsim taybeti jil Avrupa tu xabat çandu hüneri çavad bine. Ez karim bejim ne xarabin jî û ne baş jî. Jwer ku em pêwîstik me bi statûkê heye wek Kurd statûya me tune be yani em nagêjin asta müzik û stranên dünyayê. Ji xwe deyê mesela ana konsertekê çêkin tên carkê êriş hatin ser Amedê ya hatin ser Amûdê ya hatin ser Kobanê êrişên pir mezin çêdibin ji bo wê jî yani bandora xwe li muzîkê jî dike li stranê jî dike. Strana şorijgerî alternatîv rewşek baş deyê lê نو کومرود خازه. اول پیوان نهوا گلک تش نقاشکرونه هنجی بیکن لب تایبتی از دخوازن فکر و رمانت درباره خبات چند و هنری و تایبتی جی خبات موزیکی اروپا د بگیرم. تو چواد بینی تایبتی که ماسی چوانه؟ نه گوتنی کی هی کبنار دبیجه خوارونی لراس خبر بدم. د چند و هنرا رسن دخوازم وی که بیجم هنکی خطی سور هنم. دمیز هنکی لپرگالا چند و هنری دنرم او هیویه گو گتین کرن نفش نوهاتی ندکارن چند و هنر رسن بپاریزن دچه بر به لوازبونی بر به تنوکرینه دکه شوازی کی نو درد که اف شوازی نوجی دو چند و هنر کردی ده هنکی جبوی ما غریبم مثلا ام چما تو مدایم ده بیجن پاراستنا چانده erkek el ser milli hunermenda perhev bike biparize pêş de bixe ne em çima heta ana nebûn bersiv ji vê yekêrim çima ji ber ku rexnedarên muzîkê tune nav me de bibêje ya peywan ev strana te şaşe ev strana te zirarê digîne tevgera Kurd na tev yani te civaka Kurd stranên hene civakê خرا دکن بر خرابیه ودشن استرانک جهایی جواک رادک سرپیا د وان چند سال داویده رحی نتوید استرانی مد نمانه هوال شریم نات konferansa tevçan dedene az duhazım taybeti xabat şano işte bepirsim o ke şano gereki ketkar tüm haroş şanoya kurdi çavadı bine şano siwana hemi huneriya hemi tiştid nav xwede de Parizê بۆ یەکێژی ئەم دەزانن ئەم divê zanebûnê dene ku barê me hîn girantir e ez dikarim bêjim mizgîniyê me em dikarin ji gel re wê hebin di pêşerojê de hem wekî Koma Hemedê Xanî wê hem di dîtbariyê de hem jî li ser dikê bixwe di salonê şanoyê de em ê bi gelê xwe re em ê cardin rûbirû werin û em ê wana dilxweş bikin ez dikarim vêya bêjim ez ê vî dikim di pêşerojê de kesê ku ji şanoger xwe bigêjine tev çandê kî çilê îstikvan bê senarîst bê em bêjin derhinêr bê ronayî bê kostûmvan bê yani her cûreyê ku di şanoyê de xwe bigînine me em dikaribin alîkariyê bev re bikin û şanoyekê ji gelê Kurd re pêşkeş bikin. Baş serkeftin jî nadîme meraklı bende bin. Gelekî spas dikim ji we re jî serkeftin dixwazim. Hevar beser û konferansa tevçan dedene gelek tişt we neqaşkirûnê hîn jî heta sibê neqaş bikin bi taybetî ez jî dixwazim rewşa muzîka Kurdî xebatê li Ewropa tê girin ji te bipirsim tu çawa dibînî ve xebata û bi taybetî kêmasiyê çawa bala te dikişîne Silav re ji bo temaşevanên bername te beşa müzik tabii ki gava ku em benirxînin bi rastî jî ji ber ku ez nava wî kar de wisa xwedî demekî dirêjim yani ez bêjim bu salên derbas wî gava ku ez wisa bidim berhe lawaze nayê qebûl kinim bi rastî yani ez wekî wisa objektif nêzik bûm ji ber ku huner karekî objektif e yani ez lawaz bînim
ام جد زانن هر چه انسانی گشتی جد زانن کو خبات سرکفتی براستی جی به سازی بونی خورد سازی بوین سازی yani avabuna saziyan teşekkürna nava wan saziyan yani takka kesi demeşe ez bejim weki grup demeşin yani kesin ki duhazın xo bigin ha weki hiz ben demeşin yani le teştik de xwastin ne eve teştik de xwastin weki sisteme ki ronişti yani weki konservatuar, weki akademi, weki sazin, bejim sentrin çandi yani her havayı hemu beşi çandi de, hemu beşi huneri de. Ev sistem hayako nerune henek lavazimine. Beliş xo zbarın de civina ve konferansı de yek mijar bidiyara ve akademiye be. Raste bir yer ez bavarım cardana ve var zaman. دو ساله دست بکری او خبات یعنی هولدان هنکو جبو صافی کرنا جیجی و آوا کرنا بینگها خباتا اکادمیجی یعنی جبو ویجی گله کی حاضری باشنه از دخوازم که موزیکشنه کی و کی هنرمنده کی موزیک روشا موزیکا کردیه اروپا شته بپرسن تو و روشه چه بینید چه حاله دید چه استی دی موزیکا کردی و کمانیه چه هنر الگوراته هنرا کردی هنرا گله کرد هنرا کی تیرو تجیه ل جبرکو تورا جواکی گله کی پیش کتی جارجانا ته دکه قادا لیستوکی جی دبی کو سازی دزگه ما پر بنز و بشوپینه و هنر گرانبها به پاریز برکو که دما کو نه پاریز سری نود کسی کو هنر مجول دبه تنش بو خرابیش بو برجمندی تاک کسی پیک دینه ل طبعا دنیای دا همو کمارن همو دولتن لی ام هنرک من پر دولمند هی دبی کو سازیا ما زیادتر لی خوای در کفش برکو هنر من ها راستی کیته ارش دکش برکو سازیج نه خودی وسا بیج هزا که هری مزن سازی صد به پاریزش برکو سازی دستگاه مجی گوری در فتح خود کار به پاریزه اف هنر به شورشه پیش کرد و به کدا کی پرمزن به نرخ کی پرمزن گهار روزایی رو دبی کو ام و هنر اكو دولمند گرانبها تیرو تجی ام کارب گوری در فتح سازی دستگاه ما زیاده لی خودی در که و جنراسیون نو کو عالی خونه خراب ام ریل پیشوان بگیرن نه کو و هنری بن پی بکه و تیک ببه بله تماشاورین هجاش کنفرانس تفچند نهاجی هنرمند هجا ممو گل بامیه هوال ممو از دخوازم تایبتی روشا موزیکا کردیش تا بپرسم نها وکه موزیسینه کی کتکار ایکن تو کماسی چاوا دبینل پیشا موزیکا کردی یا ev rastî mijarek wisa dûr û dirêje belkî ne wisa du kes bi hevdûre nîqaş bikin belkî mijarê konferansayê ji ber wî jî em hatine cem hev yani ne tenê di aliyê müzîkê de stran gotinê de an ji evkê de di stran nivîsandinê de aranjekirinê de melodî awaz çêkirin de gelek problemê me hene wekî din jî problemê me ne tenê evin problemê me sazî bûnê heye ji ber ku em ne sazîne em nebûne saziyê ku ser rêk û pêk ev problemê xwe jî em bi salan e em jiyan dikin yani ne tenê ev konferans ez dibêjim wê bibe derman di van konferansê de mirov gerek çawa nîqaş bike ji bo pêşerojê yani em ev nifş li gor min em bûne ew çawa be em bûne pirekî yani ji bo nifşên piştî me em ê vî îşî çawa sazkin gerek em nihar rûnên bi awayekî pisporî em van tiştan nîqaş bikin û têxin rêyekî rast. بله سرکفتن جوره Sağ bî gelek spas pir giran e meseleyekî pir giran.